iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga tawang mga pasahero sa'yo. At tanto-inton madamdama. Itay pa nga guro-uray tayo diti paradaan. Magbisin tayo to. Tani pangaldawan ka wampay pasaheros. At sumungad alakay. Oh, ni matataba daw. Ha? Nakatartaraki man ita ni tataba daw. Sa dino ti papanam, tataba daw. Itay ilay. Papanak man nagninong iti kasar. Wow. Ay, isumulagay man nakasukat ka. Asino kada kayo timang itulod kanyak? Siya ka, tataba daw. Siyak mo tin ah. Ado ti kwarta ni tataba daw. Ibaga mga arkilain ng ti tricycle mo. Ay, aglugan ka ni ti tricycle ko, tataba daw. Arkila maun. Una, tayo talaga yan. Ala, intang din ah. Sigurado masanak ang matapukan ah. Saan? Lisyak, titapok. Apay nagbuntugan na ito yung tricycle mo. Nabuntog pa lang dahil ti parakan ka tataba daw. Kung nakaparpartakan, ti pa nagpataray ka. Ay parpartakan pa mo na. Tanay, maladaw akang. Tumayaptan, ano kasta? Sige, pataya po maun. Sige, ti makamaw. Ti tao dito kasaran ah, tataba daw. Why, tabagnak di agkasar. Ay? Bumaba ako na. Nay. Ay, tataba daw. Gipliti yung ay. Ay, ilistak pa lang. Naiawan tungtungan ta kay listak. Magbayad ka pa ya. Ay, manawan. Ilistak ka na. Ay, kwaraw. Uy. Sikamot ka manggail. Nakaturo kaktawan pa pasahiraos. Ay, itulod nak man ije munisipyaw. Mapan kay di munisipyo? Ay, pandaram kay din taitan. Saan ka mo ta nakasukat? Anya kumano sa anak ang nakasukat? At nga kwarta mapagpliting. Nata diskumpiyado. Ha? Anya dito ipang pangigmaw? Basit akoins. Umanay pagpasahim data akoins? Mga nusang sanga pulo a pisos lang data. Ay! Da kwartak. Apay, danag mo ay. Uray sa anak ang nakasukat. Ay, da kwartak. Imbag pa'y ni tataba daw. Tanagtaraki ita nagpailay. Ha? Sigurado nga do ti kwarta na. Kat ninayunan na ti arki lang imbayad na. Ay, unay kamit din nga drive ko araw. Ay, nagbuntog. Kasla saan kamit anagan? Kasano nga partakak ti agpataray. Kat kaslawan mo't kwarta mapagpilay. Lipurin tumanay. Ay, darasem. Jesus. Ipakita to ka di kan kati kwartak. Ha? Partakak nga rutay. Ay, sige. Apay nga ay, tadi nakamot insurot ni Kabadong anapan igi kasaran. Kat ninong gayam. Apay kumaasumurot ha, kat awan mo kwarta na. Anya, napan nagninaw nga awan kwarta na. Awan, jak amua, nunangalaan na iti pinagplite na. Ay, unay matdaytan amapan agninong. Iso adya kun si Muro, tadyak kayat ti magmagna. No siyak, mabainak nga umatindar iti kasar no awan kwartak. Jak lama mapanen ah. Ay namaray, ni badung ko nga main, napuskol ti rupa na. Uray to pa'y sanda nga imbitaran kat mapanlat ta makikasar. Ay kat talagaan napuskol nga rod ti rupa na, no kasta. Ayan nga iti pagpliti manggail. Ay, mabit lang tawarwarek pa ito'y nakaibalkutan na. Ne, imbalkot mo dito na labaga apanyawm ti kwartam. Siyempre sa bali pa iti ada iti bulsak basit akoins. Inted ko kadag iti agpalpalama. Sagsasangaribo akwarta, binalkot ko dito. Nagpuskol mo tin dito pa nakabalkot na. Tatlo na rigat, matakaw. Nagadupay, agalot na. Ay, aguli makakali. Dandani mawarwar ko. Na, kadaanan na pita ka dahi tangkay. Ay, dahito iti pasahik. Ada reklamaw. Lima kasaw. Win! Naragsak kamot siguro.
Ay, Eh, urayan ka nga gawid ang kail. Aglugan kan tumanen dito yung tricycle kao. ay diskumpiyado kan tumangamin kanyak. Kaya puta sa anak-anak ka isputing. Para! Woo! Check! Para! Nay, kaya ngagparpara ka dito igit ti kalsada, Usep. Awang gasolina ti tricycle ka, tadi mo nagpasahay ni tata ba daw ngayon tulod ka? Ha? Apay ngay? Kung na ka nga ilista ka, hindi pasahin na, ha? Kaya't mo asawain, inutang na. Pun, Imbag ta nakita ka limabas, iso apinara ka. Ay, pabuludan naman iti paggasolina, check. Imbag nga ni uncle ko ngayon tulod ko, ha? Taurisan na nakasukat. Nagado ti kwarta na. Dakal tinted na apliti na. Nagbabawi ako nang itulod ka ni tata ba daw? Nila kumat, kapitanin ti tulod ko. Adda kwarta ni Kapitan, Marey. Kano kaal-ala, medyo honorarium, medical man. Wen nga road. Katsak amo no sa dino tinangidulinan na iti kwartana. Kaya mo asawan, ilamlamang na ti kwarta na. Wen Marey, kasano, idinaminsan an ala na di honorarium na pangkuinggatang iti baro apinggan may kaskada kaldiro may. Wan, Marey, malagip ko, tadwata idi anapan gimatang. Ita, ilamang namutan ti kwartana. Kat nagpailin samot ni Kapitan. Inala na siguro amin. Ay katawan nga rod pagpalingkim, Ay talaga nga awanan, Mare. Ay, saan nga agbirok itinaimas asidaan na? Imbag ni Marituyang, tanapan nakikasar ni Badong na. Isupay ka no ti may sa aninong. Ay, sigurado. Inton agawid ni Kabadong, adayawid na asidaon da ni Marituyang. Ay, sigurado day taa. Ni pay pari Badong tikunam. Ang mga nuyawid na jay buo, ababoy. Nagmalasin ti kastoy. Atong agpaiso tinayawid ko asidahin. Mawanmut ti pagpliting nga gawid. Ay na, sa pinagdagsan na gito'y saksaka ti baboy kinuwang dito'y sakap. Saan mo tamabali na baklayag nga agawid na mga numaul na apak. At dakit na kita ang mga irang huldapan ti karni dito'y ilay. Ay, paray! Ha? Apay dito nakasakaw. Ay na. Ay na, siga magayang paray. Imbag ta nakita nak. Nakita ka nga ron. Kasla na unag ti pampanunutan. Kasla nangig ko pa'y anapan kakano ije kasaran. Ay, pudno paray. Kinapudno na. Adaw, tinsakok asaksaka. Ay, ayan na. Nakita pa paray. Ada dito yung nagtisakaw. Kita akman no, ado talaga. Kita ba? Na! Ay, kumplito mo't na kita saksaka. Kukot ko naman pare. Ada kukod di oink-oink. Ada kukod di more. Nakita mo di kukot di ma. Ay, kukod di nuwag dita paray. Ikot mo na. Naglaing kan pare. Problema nga rin dito pare. No kasanaw ka mayawid na kita. Awag mo't kwarta ka. Ay, awan pa masahim. Uwan pare. Mapalay, napautangan nakpalay pare. Nautangan ka dyan. Ikang kalatan na. Ay, agyaman na ka pare. Thank you. Paray. Hindi may sa kondisyon. Kanya kay data kondisyon pare. Padawat mo kanyak na kita datuma ako ka. Kasi akmaan ang iliblimas no dawatom lahat. Magmagna ka nga ron, no, kasta. Muna, ikang kan pare. Itang pares ako kung na kita. Pagpingayan ta. Ay, punay ka mo pare. Nagadumot din ngay. Ay, magmagna ka nga ron din. Ay, saan nakapanawa na pare? Wayne, bagi mong pare. Di kala na panunot mo't tinangyawid iti lasag para kanyak. Day talabagbagim ti pinanunot mo. Apay ayang agreklamo ka pailaan.
Kadwa tamit amang sida ka na gito'y akukad. Amumot ato pula, jak makakinit iti tulang. Ay, kita nga rin ngamin analaing ah. Oray pay. Sige, ito namin sa namapanak. Puro lasag tumit tayo, tiyawid ko, para king ka. Kasta ah. Ita, ano sampay lain tagigaw, pitidigaw. Wow! Kukod ti sidaan! Naragsak ka, kwarong. Siyempre matanggal. Kat nagdakkel to, pa'y tinted mo aplitim itay kanyak. Sumit lagayam dumanon iti lapayag mo ti isem mo Anggal, naluto nga tanji kukod. Ayun na dyan. Pa'y nga awan mangag ka, maglulutaw. Ngamangan mo't nalipatan ni Antibanang ti aglutaw. Pinakitain. Ay, banang! Ay, nakaluto kan. Ha! Nagkunang agluto ak. Di mo pa rinog yan tinagluto. Jak kaya ti agluto. Ay, apay nga kinay, mabisinan ni Kwarog. Oray mabisinan kayo. Apay ta nakakusilap ka manay. Naalam gayam je honorarium mo. Ang di nakpay inikan, oray 5. Apay, kayat mo ti kwarta? Damagang pailaan. Nunang ilamlam mga ma. Jak amo no sa dino. No ada dito'y bulsak di kwarta. Apay nga ilamang mo. Ikang kamanlagan. Jak aglut-luto, no dinak ikan iti kwarta. Ay, ikan ka. War-warak man dito nakaigalutan na. Sino katamon tiwalit mo? Panyo itan analabaga tiwalit mo? Ay, may merda ito nalaglag na. Manutikat mo. Limagasot no sa gariba. Pagpilyon nakpailaang bay. Ito, limagasot. Innapuilaang tulutwag no hasta. Aramidak pa'y anakusal kanaksal. Ay, unay kan. Dayta, nayon natin siyang garibo. Ay, agyamanak, inteng. Sige, agluto akon. Inna po'y kansidaan para kada tayo atalaw, kada kuharog. Nagalisto kami tinno da kwarta. Sa dino ti papanam, kabadong. Di taman karo ba? Tama pa nakagdamag-damag, maray. Anya ti damagaw? Si kaman tumo na pagdamagak, maray. Adda ka di amam, nagkasar dito yung lugar tayo. Adda Kano nga? di may sa akasar, mapasamak inton umay atawan, dita abagatan. Di sumaruno akasar, dito'y laod, inton umay abulan. Ay, mabayag pa yung magayam. Apay nga men? Ay, kat mapanak manin agninungin na. Sayang dagiti kukaw. Anya? Ay unay kan ba daw? Tainibus mo manin di shampoo kan sabaw. Ay, kitwin na. Naskin gaya man na pang luwa ka mapanagninong iti kasar. Agninong ka manay. Wain, mayat tagninaw. Tada maiyawid ko asidain ta. No puron tumula tulang. Saan ka namang yaw away? Tapuron tumula digo ti pasidam kanya. Anya laki di na ya. Puro lusag itahan ti iyawid ko tuyang. Mala, iyawat mo, tay pabanglaw. Tagpapangluwak man pa. Darasay, tamapanakaon. Yakat ti maladaw. Asino kada kayo ti mangitulod kanya kanya kasaran, ije ilay. Sana siya? At dapay, asa na siya? Apay ngagpipin na ti doon kayo umitay. Oho? Di kan to pa'y nagbayad. Ha? Awang mo inted mo nga arkila di kanyak. Si kangaruden ko araw, ti mangitulod kanya. Pandara mo, dahil tricycle mo, tama pantay. Naglaing mga reklamo dahil kusi po na ya. Diyak kaya, tatabadaw. Saan ka nga ito loud? Ay, ada kwarta. Ipakitan pa'y nga umuna ti kwarta ma. Ada nga rin dito'y bulsa. Awan ka di, Chet. Awan kwarta na da ita. Amok nga awan. Uray naka-sputing ni tatabadaw. Amok latan nga awan kwarta na. Magmag na ka na tatabadaw. Ay, awanin na. Maladaw akaw. Sungay tulod ako na. Oho? Agbayad ka pa ya? Diskumpyado kami kengkan. Linuko nak iday. Anya! Ay nagkatabadong. Saan mo ngamin adadaalan ti panagtalak dagiti tao kan ka?
Hala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagado ti problema maray. Isumat lagaya makasta tilangam, Apay maray, anya tilangak. Ay, saan ka pa yan makapagsagaysay? Kasla kaririing mulat ta. Ato nga ron ti problema. Ay na, amin tayo kat adda problema na, Mare. Sika lang, ay ikatawam laang dagiti problema. Kasta ti aramidang maray. Katanya ngay. Ay, kastantuman nga ron ti aramidang. Wan, kan agsagaysay ka man mat, Mare. Uray no ado ti problema. Tapno saan amadlaw a problemado ka. Ay, problema ni tuyang ko, pare. Ay, apay a problema ni tuyang mo, paray. Awaday, saan mo ito ngagsagsagaysay? Ti aramidem, pagsagaysay maura steel brass. Ay, kasla na unaglat na ti pampanunutin na, pare. Anya? Ay, amangan mo't no ada ti problem na, pare. Anya ngayon mo ti problem na, pare. Amangan mo't no si ka ti problem na. Anya? Siya ti problem na. Apay kumasya ngay. Naggagata ka tao. Ay, agawid ka kay din, pare. Tayong kapag sagay-saya ni Marituya. Katawa ni Tuyang ko dito, unag. Tuyang! Tuyang! Adak dito. Ay! Natikat katawaan dito, Ay na, ag-agasak man to'y bagik a problema daw. Anya? Umay kakidi at makipagkatawa ka kanya. Ay, nagmauyong kansan Tuyang. Katawaan day tabagay, di tasangwanan, di tisarbeng. Ay na, nagmayat gayam nga agpaiso tagkatawa ba daw. Ay! Ay, padasig mamay. Sigay. Kanya timakunam. Mayat ang katawa. Unya raw, limag ang dirig na Tuyang. Agas nga agpaiso ti pa nagkatawa ba daw? Why? Saan niyang sagsagaysay? Saan nga agsusukat? Saan nga agsusukat nga? Kano makabulan nun day ta t-shirt mo, di mo pa'y sinuksukatan. Ay, wala niya. Hindi agsukatan ka ito yan. Di ang sagay-saya mga raw na. Tunggal umay ni Marito yang dito tersenak. Kanayon anak kami suot. Iso nga ron nga idinagsabat kami. Imbagakkan ko anang nga agkatawa. Taday jay ti agas ka dagiti adu a problema. Apay, ado kano ti problema na. Isumet ti kunana. Anya ngay mo ta problema da ita. Ay basta kunana nga ado. Katsyak, problema ti saan na apa nagsagsagaysay. Dayta nga rod ti kinunakkan ko ana, Maray. Agsagaysay ka, kunakkan ko ana. Katsapay kumaatadenggan na. Ay, kita mankit din no umay gumatang duti tersenam no nagsagaysay matlaan. Wan, Maray. Kano saan pa yan nagsagaysay? Ay, ado tilakok asagaysay ditoy. Ada pa'y sugod ano, kaya na.
Pardon kang nagkatawa. Nakasagay saya ka. Ay, una niya. Di na kon katawaan. Kunamay nga agas ti katawa. Pudno mag. Iso nga katawa mampay. Tapno maagasa na. Ingka kidiag sukatan tanay. Sa balin ti kulor day tapuraw at t-shirt mo. Saan mo nga minin na sinuksukatan? Nay, maray. Agi display ka mo't itilakaw. Yuan, Maray. Apay, anyaya, tikat katawaam. Awan, kayat ko lang tagkatawa. Ay! Siyak ka day, tikat katawaam, Maray. Saan, maray? Apay kumakatawaan ka? Mas daawak man kan katagkat katawa ka sumunga dito tersinak. Hey, naragsakak nga main, maray. Uy nga rod itinaudi ngay may ka dito tersinak. Kasta lang unay tila dingit mo. Ita, agkat katawa ka mat. Agas nga minti pa nagkatawa, maray. Imbaga ni Maribanang na ita. Katuan, padasam ka day. Padasok day. Ang katawa. Ibaga dan tukid ding agmauyo nga. Asino kumamot nga iti mangibagay ti dayta. Sige, maray, padasam dag katawa. Kan may sa, awan mo tirumba nga katawaak. Siya man lang ang dag katawa. Ay! Agkat katawa ka nga maawa mo agkat katawaak. Ay! Agas, maray! Agas! Ay! Yay. Inak mangkat katawaan tatabadong. Maditel daw ko ita. Apay amaday. Nakiasawa nga rod iti sa bali di balasang armag iti abagatan. Anya, nakiasawa iti sa bali ko nam. Iso nga rod kayat ko tagsangit ko ma. Makaluluwa nga rod ko ma. Nagsakit tinagam ko. Kinunambayag nga inaram ko. Ita sa bali ti pakiasawa na. Amom, ti agas na rayda. Amo ka. Arak. Ang tagaro din nagsat. Anya nga arak kasasawa may. Tap na maagasan ati marikrik na. Anay ka. Nagsakit. Anay! Ti agas na rayda, kusay, pagkatawa ka. Pakawan mo ti katawa dita. Nasaktaan na nga ron nagkatawa at. Padasam nga min na. Kaya't ko nga ron tagsangit. May mayat nagkatawa ka. Iso ka di at talaga ti agas na. Weng, padasam nga min na. Oh! Ay, sige man. Sige, saan ka mababain? Pigsaan pa'y tagkatawa. Pigsaak. Weng, kasunay. Kasta? Wala yali ay tuloy ba? Ayun na yan, kasla matiptipay. Malah, tuloy ba? Aguri ka. Limag ang nagpaiso tirik na ka. Tukay. Sige tataba dong. Agidan tangag katawa. Marikwana. Anya ti aramiden da pari badong ijay igid ti kalsada. Agkat katawa dan samot. Anya launay nga taaya ti katkatawaan da. Mas dawak nga rod Maray no apay. Makapaakar mo ti panagkatawa da anya. Oray si ka, maakakaran ka, Maray. Kunak man siyak lang. Kasla kayat kumutan ti agkatawa. Wen nga rod, Maray. Agkatawa tamutin Ay, Ay, biyag aya. Makapakatawa talaga. Napan ka lagi matang ejitersina ni kagawad ko anang. Ang manyat urasain. Ay, napanak gimatang iti dos asuka. Day talat ginatang mo. Ay, dos! Kasano? Katawa kami akatawa ka ni Kumarik Akwanang. Eta apay. Anyat kinat katawaan nyo ngay.
Sus. Ay, ano day tangipin mo, inteng. Bungal kamutan. Di nakman katawaan. Naikat nga ron, di may sangipon ko. Ay. Jak amaw, takilata natin na. Ay, hawanan. Bungal kan, inteng. Katawaan nak nga. Nay. Ay, kat makakatkatawa akmat ngamin, gapo itilangam, inteng. Ay, bungal, alakay. Ay, kakidag luton. Saan aday ko manatawat yar aramidem? Ay, wen gayam anya. Inak gayam agluton. Ay, agsardeng ka nga katawa. Maruruda kunday. Ay! Gumatangak man iti sardinas maray. Sardinas lang arudan ti sidaan yaw. Katawa ka pa'y lang nga katawa. Uray sardinas ti sidaan mikin ni Badungkaw, no naragsak kami nga agsida. Kasla kami nagsida iti lechon baboy maray. Kastagayam. Wun maray. No ada sa bali ang makakitakan ka, ibaga dangag mauyong kan. Uray ibaga dangag mauyong tanaragsakak man. Sa bagay matkit di Oh, at tigat gatanga pa sardinas. Ay, thank you maray. Agyamanak dito'y lechon asidan may. Ay! Lechon? No naragsak ka maray, lechon ti panagkitam iti sardinas. Wahay! Mangantan pa dong! Umaykan! Ay! Pati si Daita. Daita, sardinas. Mayat to yan. Adaw, tika na. Una, naragsak tagayam amangan. Ay, nagmayatan nga iti mga, no naragsak ta. Inteng, mangan kan di mo mulagatan dahita ilutok asidaan. Takukod ti baboy dahita. Ay, kasano ngay amasida dayta? Hay kat, kinitam angal ngalan Apay, problema dahita Mabuti nga kung nga kinit. Mga no, maipurwak pa iti daduma ang ipon ko. Ay wen anya. Ay, dinakman katakatawaan. Kasla kayat mo amay kat amin ang ipon ko nga. Ay kat, no mabutang ka nga agkinit. Ay siyak lang arudan ati mangsida iti inlutok. Apay naglaing kat. Ala, mangantan inteng. Di mo sayangan ti sidaan. Jakayat. Mabungalanak tumanin. Adantot akatawaan na. Nasayata da kayo nakakagawad ka. Rugyan tayong timiteng. Nay, apay nga'y kapitan. Anya nga apay asasawot? Bungal kamot taon, sapay di tasangaw. Ay, nga rod. Imuna, may salang tinaikat. Hindi nagsidak iti kukod ti baboy. Dua man yung tinaikat. Iswatalon. Nakakatkatawa ti langam, kapitan. Makakatawa ak iti langam. Ipiktiv di agas ngayon baga ma, tatabadong. Awanan ti sakit tinakam kaw. Ay kat nasayat, ano kasta? Sinurot ko din baga mga katawak iti 3 times a day. Kasla ka nagtumari ti agas Kaya sumakunam. Kahit kumusta ti marikirik na mitangay. Ay, nalagaan na. Ma'am, tatabadaw. Anya na ita? Panagri na ka, mabalin manin nga agaramak iti sa bali abalasang. Ay, katuwa na. Nagado dita babalasang nga mabalin mo nga. Ano ba? Anya na dya tukay. Kasla tukar iti kasaran na. Hindi bagatan. Ang kasar jar armak abalasang. Anya hindi marikirik na mita, kusep. Ay, kaya naragsaka ka. Kaya naawat ka, nasaan ada kami ti para iti tunggal may isa. Ngay mas napimpintas to pa iti mamamaw. Oh. Ay, agkatawa kan tumanin ang araw, nukas ta. Wala! Agas gayam, agpaiso ti pa nagkatawa. Ay, mababainak. Jaksa kaya tanti sumango kadagiti people in the world. Nay,
Apay ang mababayin ka ngay pare. Ket no sigod might nga awan babayin mo. Mariknak nga ron tibayin. Gapo iti daytoy. Bungal a kapitan. Kita ta oras si katawa ka. Ay podno mo nga minabungal ka pare. So mabainak no ada masabat ko at taaw. Katawaan da. Gapo iti pan nakabungal ko. Uray siyak pare. Katawaan ka bait. Tuno ko si kati pagipapasak iti sakit tinakam ko, nay. Ay, saan mo tin na pare? Apay kumasak ngay. I will hurt you, makita, nay. Ay, umadayuwa man langin pare. Narigatan ti madanap. Kasano? Ay, bungal lang nga da taon. Katawaan nakpay laang mait. Amom ti agas na day ta marikrik ng pare. Ha? Anya kumangay ti agas na. Agkatawa ka pare. Sige, patasan. Ay, marurudak nga raw. Pagkatawaan nakpay laang, di kasla agbag tita kaon. Padasam ngamin pare. Ay, nusan nga epektibo? I will hurt your rupa. Wait, pare. Sige, agkatawa ka. No kaya't mo, kumpasan ka. Anya? Kumpasan na kakaslag gitara kan agkanta? Wait, malah, agkatawa kan. Agkatawa akas tipla. Kumpasak itimak, pare. Kaslag debate. Up. Mayat sa gagpay supari Ay sus. Mayat ko nagtumay. Malah, agkatawa ka lang, pare. Aging gamagasan ka. Nagragsag hayam at talaga tibiyag dito'y rabaw ti dagatuyan. Uray no adaw ti problema niya. Una, tanaragsak ta akanayaw. Mayat gayam no nakaisam ka niya. Una, agkatawa ta sagpaminsan. Naamiris ka, ngawan gayam problema ta. Adaya, awan mo ti amaw. Way, nawan to yan. Iso nga agkan ka, madam. Ay, madam. Ay, kabaranggayan. Rumbang, anaragsak tayo lat na. Uray narigat la, ti adda, apanagyan. Ala, sigay. Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, Uncle. Apay ngagsagsangit ka. Tinapis dakdag tinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan, may. Kalat mo't ngay masidagda. Iti kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay, Uncle. Inak-ikan iti pagnakmada Ha? Saan ang mabalayin at taptapisan wano abuswunda ka? Kaasi akmat, Uncle. Ay, no kayat mo? Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Kabalam? Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrot. Remember that? Yes. Sana takrot ti Uncle Kao. Naturida kwa raw. Naturad ni Uncle Kao. Naturad. Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili, kaaduan kadakwada, naglalastog da. Kaut, anya nga iti aramidan ni Kapitan.
Ay, kat nakaunget Ay sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di Kaasida ka ni Intay. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog a lalakay, kwaraw. Dito iniaw, dito ituktok kaw. Ay, saus! Nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga mag, kini Kapitan. Wala. Bayam, ta ibagak kini tatam abadaw. Apayanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw, saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko nam. No tinurudan lang, awan makaabakan kwa na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwaraw. Awan at rasam ni tatam abadaw. Para kanyak, naturturid ni Uncle Kaw. Naidomdoma ti kinaturag ni tatam abadaw, kwaraw. Tinapis na ni Kwaraw? Wan ka nung araw, nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay kaasimag. Asino tilastog anang tapis king Kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanug-danugag ida. Na, papanam ngay. Jak itulok, basta latan tapisan da ni Kwaraw. Ay saan ka na mapan? Ay saan nakalagdan tuyang. Lumabanak tay sakit ko ni Kwaraw. Sanag, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Anya nga bata muna day ta, Kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli magkalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayan da kwaraw kun Kapitan. Nay, sa dinong ay di papananda. Ay katijay ili biroken da dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, timapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog alalaki ang nagtapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang kail. Ayuyang dagat dito paradaan may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a Kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Manang kail. Aya, kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan dito'y, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kaw. Dahito yung aw. Hoy, Uncle, nagtagarikan na. Uwad, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Apay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, adaya imbagak alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung ay. Ay, kwarog, agawitan, darasam. Ha? Kunak man no lumaban ka, Uncle. Amagan no, kugtaran data. Anya nga'y tinapasamak. Awan mutlat mauray kung agistoryan. Kuantay. Nene. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle konti agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mi ida. Ha? Kinugtakugtaran mi ida. Kasta aya tinapasamak, Uncle. Sumit. Apo, kasta unay ataray da. Saan ka di Kwarog? Win ko na muna. Ha? Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ilay, idi masidag dagiti sangapulo alalaki kada Kapitan ken Kwarog, nagpartakda nga imadayaw. Na,
Sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni Kapitan, idi makita na dagiti 10 alalakay. Agasam ngay ngamin dagita 10 alalakay. Mabutang ni Kapitan. Kano istoryaan na alimabanda? Maray kanaw dagiti 10 alalakay. Anya tipod no napasama, kwaraw. Kayat mo ama-amuan jay pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti 10 alalakay. Ay, unay man yung Uncle Man. Kunanamit ngamin na naturide, na mati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi jay alalakay. Ibagam lang, no kasapulam di tulong ko, kwaraw. Apay, naturid kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalagaan na turida, kwaraw. Makitam to ah. Napanmanan nagpasada ni Kwaraw, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanan. Saan siguron, Mare? Ta dinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Inteng. Sa bali mo ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da Kapitan dagiti lalaki alas taog. Jack ammo no asino ti patsyag, marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni uncle ko ngay. Ay, Inteng, umay ka man dito. Apay! Nagsangsangit ka man kwaraw. Tinapisdak manen dagiti naglalastog a lalaki ang kain. Makitam dayta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dya lalaki. Kwa, limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di, kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Kasi kamot kwaraw. Kitam ni Tatam Abadong. Masyan kan ka. Talaga mo't ngamin nakakaasiyak. Saan da ka nasardengan at apisen da kita lalakay? Sa anak san ngagpasada, tataba daw. Ay saan mabalin Anya nga iti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung ngagpailay. Saan ka nga agbutay, kwarog? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kunak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni Tatam Abadong. Isungag talag ka kanya, kwarog. Saan ko akabutang dagita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa ngagasawt. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sa nga gasot alalakay. Kunaklag, bita? Kasanong arot matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeng. Kunablan asino mo't anaturid da ita. Isumati ko na ang kail. Kabaalan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kadadya taaw. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak mag. Sumana umot ni pari Badong adi na pa'y nakit-kita. Mapan kami kanuinton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata ba daw? Ay, sumurotakman. Anya nga iti ramidam. Lumabanak mo ta? Sana nang kail. Ha? Ang mga ado ti agbuya at tao, katawahan da ka lang. Kwa, uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang? Kwa gayam. Para sangga. No, adadanog kan kuktar. Di siyak timang sangga. Ha? Wala. Apay nga itugot mo pa ilang ng kalmaw. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiriendahin ta. Ipati maun. Langag ko na jay. Nay. Ha? Ay, agbati kan paray. Na, Kasi ka lang jay. kanakak day ta agrabyado, ibati na. Isurot tahan tataba daw. Kasimat ni Uncle Kao no agbatay.
Saan ka lang agpa-display dyan, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog ang lalaki, aw. Kaya't mo asaway, inununan na tayo. Uy, isudan dagita, aw. Umuna kayong ta, dito yak pa'y igid. Nangag mo ko araw. Hanya nga'y tararamidan dito niyang kalma. Agbuya ah. Ay, nagbati ka lang kuman, paray. Tataba daw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ni ida. Anyat kaya yaw. Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagitin tugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturayd. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Jak mamati. Kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan? Saan kami mamatay? Saan gayam, ha? Ano naglaing? Nay, namnamin sandaan na to, ang. Nakitam dahi dyan, Kyle. Naglaing ka, pare. Kasano nga inaramid mo na ita? Sigod mo kami na nalayngak, paray. Ay, no kayam nga aramidin, kayak mo't ah. Dahi ta, lumaban mo tin ni Uncle Kao. Anya nga iti naramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka. Tayo ka malayang, paray. Ngam day, timaraydan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kuarog, ha? Siyak ngay ko raw. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan man langan. Bilibak kada kayo adwa. Amoy ti ayan ni Kwarog, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni Intingkad. Nay, nagmalamot asaan ko ang nakita dito Tersinak. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden ano amaw marituyan. At dayjay balay may. Sursurwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti Chiptanod. Una, at daya may Chiptanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dahi nga ron ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. Kit! At dalas to lalaki ang nailugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Among tinaramid ka. Tinapis ko Ay, nagturidente ka anak. Sinuruan nak namin ni Tata ba daw? Ay, mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan ti agpalastog. Nasaysaya at latati na talina ay apan nakilangan iti uray asino man. Ala sigay! Didan tinagkibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.